musiman nasok pesenang kerja mati hati suka lo rasa senang Ang cacah lampu. Lampu ke lagi aja, padahal sampai rumah ke empat. Oh, dia pegang dan miaknya. Jika kalian kena kedai je culak oleh muka dalam plastik. Aneh namanya lagi yang. Hei, ngap. Buka-buka yan. Ha? Buka-buka. Anak apa be? Bukan ada pu. Ha? Nyapu nyok. Nyapu nyok. Boh mam lampu teh. Ha, ya. Mau belah putih. Ha? Nyok nak ada pu. Blok lem kapuk. Nak ada pu nyok bahaya, nak ada pu. Apa bahaya? Munyo bahaya kan anak jimekat. Hai. Igap di mekan tu ilem berangkap pu. Unti tu megak berangkap pu. Idrau ke kayak apa yang lem nyok. Kayak apa blok lem. Anak ada pu. Relah pikiran, relah badan, relah berangkap pu. Anak apa? Anak mi. Purulah pula takka bau lelemnya. Hei. Nyok lem nyok lebih bahaya nak ada pu. Lebih bahaya daripada tekau bau le. Ha, baiklah aku tanya. Nak kerja aku lah, nak kerja aku lah. Nah. Alah, pun ajak sikula. Baik jaga kedai mepembitan. Nya kakalan. Hei mana? Nya kakalan. Kan mekaja ikula dan. Hai ku perah badrau ke ja ikula nyan perle nyak mepo milimedonya. Tak jabut nyak mepo milimedo akhirat. Aduh buyung mengapa padaku saat engkau di rantau ku tunggu padamu. Hai, nyan gara-gara lem rusak sarap-sarap nak depu. Berlena-lena janjiku berlena-lena janjiku berlena-lena. Alah hai kau mengat. Kalau laki pisang rayo. Dia punya pisang raja. Kau pun laki lom. Lupa ayak ni no. Kau laki ayak ke no. Alah hai kau. Bang, nampak je pisang. Hai. Nyan nak kakalan. Hana putah kakarat atranya. Hei, barang contoh. Mengampuh habis kawat ka. Makaji pio. Segala mancung masa depan. Bah? Hai bu, punya. Hai bu Juni, punya. Dah naga Pak Aidil. Tengah long nasihati si Sudir. Ini kalian hai Pak Aidil. Ini kalian ni. Jangan. Oh man, kapala roku. Hai Pak Aidil. Nyan murid ku tanya. Oh, betul. Katip hana ajak kula le nok mit nya. Nya nah, Pak Aidil, ipegah le sesudirnya. Pudah aja ikula macam ni, pudah aja ikula. Camat kan agak, gubernur kan agak, menteri kan agak, pro presiden kan agak. Teman dua digapnya sampai. Pakar nak ajak ikula. Memang mudah dah nanya sikula. Pula mepembitan. Hai Sudir, jak sikulanya kon jak minta jabatan, tapi tuntut ilmunya wajib. Munyo masalah hana peng, nya hana masalah. Pulom jino karena beasiswa PIP, baik dari sekolah melalui reguler maupun usulan Pak Tekuri Kerja dari DPR RI. Jadi Pak Aidil, le macam beasiswa ya? Betul Bang Joni, beasiswanya untuk anak sekolah SD,
SMP, SMA, SMK dan yang usulannya Teku Rifki Harca. Nyan harus diusul setiap tahun Bang Joni. Butoi beasiswanya diperuntukkan untuk siswa miskin dan rentan miskin. Lagi dorku Sudir. Berarti hana latan le Sudir dok kena kejak ikula. Jino, pio kita beli nyau. Nak ada pu. Baik lagi. Masyarakat je yang bau tong u. Hukum. Jino Sudir, ya dorku jangan kamu supaya kamu minta basikula, kena je kamu usulkan beasiswa be putus sekolah le. Ya. Ye pak, ngebah di pian daftar pak bau. Gak ini gak. Lagi yang Sudir. Aja ikula. Bela gadoh nyok ke bekedra ke kertas, gadoh kalen. Mari Pak Aidil bau. Kamu jangan jadi. Ya. Lana Pak Aidil. Dah itu dirnya ni dipupi patranya orang ko irun tu. Pokok jati urus ha. Pakang ka duir mo. Ubu mana di rumah? Ibu gelung baki. Nyata lewe-lewe boy. Temi baju besar aja. Hai Feb. Jada wo. Hai gua lon, berbekal-bekal lon. Hai jada wo. Buka baju kulit kesang ile. Mana nak kulit? Hai Feb. Nyokkan kulit. Nyokkan kulit. Kan kulit nyok. Hidro kan bom. Nyo pisang-pisang raja. Kulit di dalam, aso di luar. Menang. Hai. Gino ci bedah ya wo. Ci bedah. Kan hai lon, bekal-bekal lon wo. Bedah ya wo. Hai lon. Hai, puje. Garu-garu berjalan. Urang mana sang pak? Kon melo pak. Lagi sang nyan urung-urung warah. Nadong ile pak. Nadong ile pak. Tapi ya bu. Tapi oleh. Jadi awak. Kau pagi hari awak. Kita kan buka. Anjing ni. Aku demo lon. Haruh wo. Anjing pun cing dah. Haruh wo. Hai tuo. Hai, wo ke dia rumah anaknya. Ade. Anjing ini berjalan lagi Apa kau salon man? Hai bang. Kupu-lupa hurunya. Oman. Cukup nak berat bah turun Pak Ismi. Hai Pak Ismi hai. Ya hai. Oh, nyan harus tarawat Bang Joni. Katripnya lagi nyan. Kayang tak digang. Pura bu. Hana tak trep lembu. Lompat kat rumah hai tem. Sang hai bu hai terus rumah. Dipasung. Sang pasung bu. Yan hana bere lagi yan. Merbacut hanya telak tajuk boleh ho kajak ka tigam nyan. Nyan ho ka tajuk. Baju ni. Terima kasih Bang Hai kan tuten drop adik lo. Lu bunga putus dalo. Biasa ji kong lo nikat. Nyai ke dah nang. Sang je le pu. Dak mede kembek nikat. Kiban anda ikat sama Bang. Male tijak leho. Pu malah tu. Pakan teman. Hai Bang Joni, munyo ka mengamuk, anek-anek lu mogok bilik. Nyane kalian pakan. Betul lah pegah. Ha. Hai Kak Sri, urung lagi nyan, beta pasung, munyo tak pasung, mau tamah berantu. Male tu Pak Hai, menjanjan baje-baje di bawah.
Kak Sri, bek ne pasong, tapi ne lapor bak petugas kesehatan untuk orangnya yang akan usahakan pengobatan. Jino Kak Sri, kau kan tepu. Gonyan sakit jiwa. Jadi Jino, benda pasang lebih parah. Kibansi Jino tajak ba puskesmas, tarawat karena di puskesmas karena dokter jiwa. Kepu tu doktor, jika sakitnya raya tak jen saya janji. Jen bakapai. Alah, Katri. Yang ni kan dra-dra na dekam. Mian na dengar jen bakapai. Hai Katri, panen na jen pilot. Pun kem. Han pateh hana. Jino Kak Sri, jak tapak gonyan ba puskesmas atau langsung rumah sakit jiwa. Ngon moto. Menurut Lun, betul lagi yang Kak Sri. Jino tapak gonyan ba puskesmas atau rumah sakit jiwa. Oh jut pak, don ikut cik sebabnya adik lon. Nyan getat kak, memang lagi nyan. Menyomenan tajak jujino. Yang betul lagi yang pak. Hai? Betul. Hai Lun. Pun hai. Pun dalam motor apa saja? Ya na lah hai. Lang motornya Feb, dumpu na. Betul, naik laju. Lun selain supir motor, agen bisa. Nak kedengar abah supirnya. Selain gebah motornya, igatnya agen pisang. Kon pisang raja na baganya. Pisang ube gajah na. Ju. Kutem tapi dan harus baju kulit pisang raja. Han tem baju, han kutem Oh kutem. Tak kenal. Pak sabar tu ah. Lepas apa? Lepas. Lo kulit pisang lah apa? Mangga Macam ni mu. Ya. Doa apa boleh? Gara-gara si Asepnya, dia tanya payah pajuk kulit pisang. Alah Asep